kumtslo inavi rilakhi mukubidi anigni tsalo katoni kini no mukubidi isha ge kha society the akoto kami pisni rilakhi mukukini agezani tsalo agents friends presi society the no pikeuno Israel ga ko wishmi kongo Lebanon ga ko Hezbollah ga lmi kono katoni kini no mukubidi mpe amtha khilo no ishi tolo agusha kiulo Israel wishmi kono Lebanon ga ko Hezbollah ga lmi kongo Lebanon ga ko civil mi alkango bomna pithive ke ko ye aki kihilo katoni lakhi akhe punguna hlo pungu shivai ipi agezani tsololo Israel ga ko wishmi kono Lebanon ga ko capital Beirut phogila shikipivi ki lakhi phivilo bom vesve sikiulo timi chigatache vekipithivai ipi ena tie Lebanon ga ko health ministry mkono agents friends presi sasa kitino shupevai ipi itagi ado kamithiu nabate phugloge Israeli Defense Forces wishmi kono aki pala chri khakhe show bombep ku vetse ipi ena tlena timi kthu yazawai ipi panong ye medical team ko ipi tilena United Nation Peacekeeping Forces wishmi kono timi yazawe ko kufoi ipi rilakhi mukukini agezani tololo the Times of India sasa giteno pikeuno Russia ga khungo Ukraine ga khuna katoni kini no mukukini mbe supokhi mukubidi tsololo no ishik tolo Ukraine ga khula agusha kiulo Ukraine ga khumi aki alu bomna shipsa khawe ke wongno ak tawla po khawe ke ko ye aki kihila timi million jik thu show shivai ipi itagi asa giteno pikeuno agushi hipo gongno Ukraine ga khumi pana Ukraine ga khu khveno ak tawla po khawe ke ko ye aki kihila timi million 6.7 shivai ipi agushi gongna ite he Ukraine ga khumi kumzi ye aki kihila krok thu lak hos ni tache katanil hosgo akhek ni no muku kini shivai ipi rilakhi mukulakhi asazani tsololo news bites society teno pikeuno Israel ga khu gushmi kono takhani tsololo Gaza strip ahu operation shikiulo Hamas galum ko sasa alka ki vekileve ipi tileno Israel ga khu gushmi ko dolo top commander lakhi colonial Asan dakse ye Palestine Hamas galum kono vekipithivai ipi ena aatipo ye Jabalia area ipi tileno battalion commander lakhingo Israel gushmi ko dolo kijimi kini ge izawai ipi ena tie Israel ga khu defense minister Shakyu Yoav Gallant na shupevai ipi itagi Israeli military spokesperson Shakyu Rear Admiral Daniel Hagari na pikeuno New Israel ga khu gushmi top commander akhu kahawekyu Colonel Daksa ye 401st Brigade of the Zionist cult IPQ wishimi ko dolo top commander lakhi shiche ipi etagi glakhi mukukthu ashigani tsololo the Guardian society teno pikeuno Israel ga khu wishmi ko no Lebanon ga khu Hezbollah galm ko dolo Secretary General shichekyu Hassan Nasrallah ovekyu amthakhi mukutsni mucholani tsololo no bomna pithivekyu gongno Hezbollah galm ko no Pazqishi General Secretary Shinkyu gongno Hashim Safedin kishalveni pi akpu shikimo itagi Israel ga khu wishmi ko no Lebanon ga khu Beirut phuge apel pa vekipithivai ipi itagi asagi teno pikiuno Israel ga khu wishmi ko no Lebanon ga khu Hezbollah galm ko dolo Secretary General shichekyu akithiu Hassan Nasrallah ngo Pazqishi General Secretary Shinkyu gongno kutopekyu Hashim Safedin pama pithive kyu gongno ite hi Secretary General Shinkyu gongno Nayim Qasim itagi kishalveni pi akpu shivai ipi itagi Nayim Qasim ge Israel ga khu wishmi qom sa kyulono pak khu shopen kyu gongno Iran ga khu capital Tehran phugila ovekyu pine dolono povai ipi ko Israel ga khu wishmi qono Hashim Safedin bomna vekipithive kyulo tileno pagola Hezbollah galm ko dola sakpemi tim mukupungu ge vekipithivai ipi ena panong likhi kumopo Israel ga khu wishmi qono Palestine Hamas terrorist galm ko dolo ato shichekyu Yahya Sinwar ge glakhi chigasgo ashigani tsololono bomna vekipithive ipi Tigaono United States ga khu Secretary of State Shakyu Anthony Blinken na agezani tsololono Israel ga khu hujukyulo Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu vilo pikyuno no Israel ga khu wishmi qono Hamas galum ko dola ato shichekyu Yahya Sinwar pithivekyu hipoye no Israel ga khu no Palestine Hamas terrorist galum yoko show toklu shivekyu lakhi shivai tigaono agushi hipoye tave pelo ipi
eno Israel ga khu yepika vila khunje ipi eno ktawmi ga khu mi kono achukuk shokungo akhoto nemga Gaza Strip Palestine mi chupu cheke ko ge lakha sikelo ipi khunje ipi ikimo Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu no kishipa coach leve kila pismo United States ga khu Secretary of State Shakyu Anthony Blinken no Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu sasa office la Ayeghiqha kinisho akupta shilwe ipi eno Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu vila hipako kumtsu pive ipi itangi asa ki tieno pikiuno Israel ga khu gushmi kongo Lebanon ga khu Hezbollah ga lami kono agusha ki hipola Israel gushmi kono Hezbollah sakpeo kami pitive kemo panong na tamo na akum toshi Israel ga khu gushmi ko sasa agushni bi akupu shape ipi Glekhi mukukth ashigani tsololo news bite sasa ki tieno pikiuno Katani kini na mukub dimpe hipolo United States ga khu presidential election ki kishe hipolo United States ga khu limi Ayeghiqha lekpe mi laki Taylor Swift no candidate laki Kamala Harris sapu kiu sa pive kiu wong no candidate laki Donald Trump no pikiu no nie Taylor Swift ilomoi ipi shupeve ipi ikimo Donald Trump no nga Ivanka Trump no United States ga khu Florida States Miami pugalo Taylor Swift no concert ko pu shikiu lo tleno uve no Ayeghiqha liitsve ipi tleno Donald Trump no nga Ivanka Trump ngo li no no Taylor Swift Ayeghiqha ena akishe liitse ipi glekhi mukukini agezani tsololo the Indian Express sasa gitino pikiuno ovekyu pini dolo India ga khu actor JKP mi Salman Khan vila angkal no WhatsApp message lona huka krol pungu khukyu kiptimi lakhino Mumbai police mi ko vila message lono akipimi khuvai ipi pano pikiuno pona Salman Khan lo message supu vekyu tipo ye supni vekyu lono ki ipi pona Mumbai police mi ko vila message lona akipimi khukyu ye panong no paye khu kela khuna state mi kela phumla na phe ipi kiptimi tipo na Salman Khan lo WhatsApp message lono ye pepa kyu no salano mo huka krol pungu itsumo ke pusha ye no ye baba sidik no I gona agime kushol ke pushina ni ipi yeve idagi asa gi keno pikyu no sidik ge alka ki pe miti mi kthuna alka na pa vekepitive ipi idagi the Indian Express sa gi keno pikyu no agi thiu sidik ye puzu Maharashtra State Law Minister Lakhi Shiche ipi ena alka ki pe mi tim kthu ti pa ko ye timil hoksa India ga khula gangster JKP mi Lakhi Bisnoy Lawrence no petha cheke ko shagna ni ipi Lakhi mukukthu ashigani tsololo the Times of India sasa ki tieno pikiuno katani kini na mukub dimpe hipolo WWE wrestlers ko dola kumtsung na akini usha kiuno The Rock ipi ena paji kuchoye Dwayne Johnson ipi paye United States ga khu guka $800 million agimi ipi paye Hollywood movie ko mulage actor JKP mi Lakhi shani ipi agini uno second richest wrestler shakyu no John Cena ipi eno paji kuchoye John Felix Anthony Cena ipi paye United States ga khu guka $80 million agimi Lakhi ipi page Hollywood film kamilo actor JKP mi Lakhi ipi eno timi ktomo no WWE wrestling lo o style igona kimechani ipi aguthu no Brock Lesnar ipi eno paji kuchoye Brock Edward Lesnar ipi paye United States ga khumi Lakhi paye United States ga khu guka $20 million agami Lakhi ipi paye WWE wrestling kiveche kiulo ampela guka $3 million lono $4 million tolo ithul cheni ipi abidiu no Paul Levesque ipi eno paye Triple H ri ipi kucheni ipi apunguna Roman Reigns ipi glekhi mukukthu ashigani tsololo Nagaland Tribune sasagi teno pikiuno Nagaland police mi kono pikiuno RGA investment hipo ye scam Lakhi ke ipi timi tomo na mthana join shivai ipi panong na pikiuno etagi tim tomo na pikiuno RGA investment hipo la ki hiswe ke kovu bank account tomo ge hack shiwa sai ipi ena guka investment hitoi ke ko ye kuto ko goi masai ipi issue sa ki the hipado nongkum jishkim thi